Kiroko gya tene niriathanite maabitha ruhonge rwa kurana ungumania EACC mahura gatoro muiko ginyagia mucii kwa gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu mahithukira mici yake mwena wa Runda na Garden Esate wa muira matafanite frigisheni yao wabici-ini ingi cia kaunti-ino. Waititu andu a nyumba yake arugamiriria kambuni cia andu kiumbe na maabitha ikumi ya kaunti ya Kiambu nio marigiterengi-ini gia frigisheni ino magikuruhanio na ungumania wa makiria ma ciringi milioni 548 cia uheani wa mawira ma thirikari gatagati-ini ka mahitia mangi. EACC irathuthuria maundu mana frigisheni-ini ino maria ni hamwe na uheani wa kandarathi cia milioni 548 kuri kambuni iria ikuruhanite na Waititu na andu a family yake, wici wa mbeca cia muingi, wikuruhania na uhori wa biacara thirikari-ini ya kaunti ya Kiambu na uhuthiri wa mbeca cia muingi ari na muoroto wa kwiguna we kiumbe. Kuna zile documents ambao wanataka kwenda kuziangalia kuhakikisha kama kwamba ziko genuine ama hapana, lakini kwa sasa hakuna makosa yoyote. Ona wabici cia kaunti ya Kiambu mwena wa Thika na Ruiru ni ihithukirwo na makarani eri ya abitha munene wa kina mari moko-ini ma maabitha aya guthuthurio kuria makuire kompyuta 10, makiria ma failo 20 na thefo iria ekuirwo ya gukorera na maratathi maguteithiriria uthuthuria-ini uyu. Wale ofisa ambao wamechukuliwa wawili hawana hatia, ni ile tu ambayo wanaenda station kusign some documents in respect kwa mambo ya safe ambayo imechukuliwa. Kuratuika maabitha EACC ni mahithukirie taito 30 iria ciigwatirwo ni Waititu, oho makua maratathi maria maronania miaka 5 irathi na mbere na gwakwo rungu rwake. Igoti ria Kiambu niriathana Waititu aheo biru ya mwanya ya muigana wa ciringi 500,000 iria heanagwo niguo kurekereria ekuirwo na atari arakinyio moko-ini ma maabitha borithi. Waititu akoretwo akimurikwo kumana na uhuthiri wa mbeca cia kaunti guku agithuthurio uria we egwatire utonga na ihenya. Maabitha uthuthuria maugite ni mathuthurite utonga wa Waititu na mena wira muiganu uria makuhuthira cira-ini wa ungumania. Wabici nicio gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu ro hamwe na ekuirwo angi makiria ma ikumi matinda makihungwo mahuri na riri meterire kumenya muthia wao. Maabitha a EACC no marathi na mbere na kuhungura wabici itiganite kaunti-ini ya Kiambu. Ngiribotera Inoro TV kuma guku mucii munene wa Nairobi. Ritwa riakwa ni Julius Kareithi wa Munene.